nikiona kule Mungu anatoshaka mutu na kumufanya na kuwa mtumishi wake, jameni, ni hatari. Yesu, Yesu Baba, niye nakumbuka kule unatoshaka mutu, unamukokota kuwa mtumishi wako we Baba. Yawezekana huyo mutu alikuwa na kazi yake nzuri, mutu alikuwa mufanya biashara vyake, unamubeba uwa mtumishi wako. Acheni vyote munifate mimi. Petro acha kuloba unifate. Ni vya kweli Baba, siye tunakufata. Beko bengine balikuwa mu maisha yabo mazuri, ukabatisha bakufate weye Yesu. Hata mie Daudi Baba, uliniachisha kazi ya mikono yangu mie huyu. Ndio maana nasema Baba, niko na heri mie ya kupata majibu yako wewe, niko na heri ya kupata majibu ya Yesu, sababu niliacha bile nilikuwa nafanya juu yako. Wengine alikuwa kakaba akaacha ile maisha, alikuwa kamwizia naiba na kula na batoto yake, anakubali kubiacha juu yako. Yesu, niko na budi ya kupata majibu yako Baba. Mimi huyu ninayoheri kupata jibu kwako Baba, ninayoheri kupata jibu Yesu. Ngoi mala lengeleka, unayoheri ya kupata majibu ya Mungu. Unabudi la kunijibu Baba, unabudi la kunijibu Yesu. Ninayoheri kupata jibu kwako Baba, inanifaa kwa maisha yangu mimi. Unabudi ya kujibia maisha yangu Baba. Inaweza kuwa usiku wala mchana, unaweza tu kunijibia Baba. Yeneme, elewa kama uko na heri ya kupata majibu ya Mungu. Kama unakumbuka kule ulitokaka, bingapi uliachaka mu maisha yako na kumfuata tu Mungu, umwambia akujibie leo.
bengine batu babakiye bekola nishanga, wale baliniteka leo basi tupe. Walikuwa naniuliza ni wapi kule mie naenda, walikuwa banajiswali maswali mengi. Mbona aliacha kazi anaenda kuwa mtumishi wa Mungu? Vitu gani ameisha pata? Bibi nini? Hatumuoni na kitu kya maana katika maisha yake. Ndio maana nakuomba Yesu, jibia pa maisha yangu David. Jibu Baba, jibu Baba, jibu Baba, jibu Baba, jibia tukuone ku maisha yetu siye hapa. Alituteka mabakiye bekona shanga, alisema tu wapi watu kule tunaenda Baba.